awan ni Children Hospital, awan Cimdawai di Dokter kita. Di dawai tang sebenarnya ngala armet ya asal tu ba ini kita dawai jadi Dokter kita itu kita rekam ya nanti tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penuh Cimdawai di Dokter kita ya sawan Hanya Children Hospital di Dokter Arpita IVF Dokter Arpita ikawan sisin sebenarnya gawati Ka kanhun elaka cricket jang kanagalan kalayok un Korea ke jingjab ka beningkong dasan wicket persya ke Mizoram kat ba ka Meghalaya kalay khat no persya ke Arunachal Pradesh ha ka sni ba play ke lumpung elaka cricket belatip kum ka North East Cricket Development Council ka First Seniors Women Interstate Friendship T20 Tournament ka bala penlong da ka Meghalaya Cricket Association ha ka badan elaka Jagariboy District Cricket Association ha paham sning nongkhra La ban saki bah kesian ke benengkong baka Meghalaya Cricket Association kelayok ban penlong ke lumpung elaka cricket jang ki under 23 seniors women's interstate friendship T20 tournament bat kumbahan riuk ligi kinhon kilawan bani shimbanta bakentup ke Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim Arunachal Pradesh bat Manipur Lawan bansaki kini kesengi bapli kini kejing lakai do President ke Meghalaya Cricket Association ubreru convener ke NECDC Naba Bhattacharjee Vice President ke Meghalaya Cricket Association but President ke RBDCA ba Ronald Kharkamni Vice President ke RBDCA ba Ferdinand Kharkamni nangta General Secretary ba Michael Karhunai Secretary ke Mizoram Cricket Association Ulalram Rawata bat kiwe-kiwe Habapai pat shigijing yakun. Kala sedang hagani kesni, hapadang ke Meghalaya bat ke Arunachal Pradesh. Kani gijing yakun kala kut no hapadang gijing yakat, kabamar nyopu praran. Hadin bakut no ki arpo over. Kat baga samlai lakai cricket jang ke Meghalaya, ka Deba Smita Datta, kala kore ke 6 player of the match. Ha gijing yakun ke baar ke kenuan jang ke Nagaland, kala lak ban lim no ke Mizoram, kabelatiat tang repuai run na ki arpo over. Ban penlong ya ke Nagaland ban job dasan wicket agak dikeji kun ka samla 5 tola au na Nagaland klayo ban ra ke 6 best player of the match ka ji kun ha ka shitarik Urisau pat ka Manipur kane kun persya ke Arunachal Pradesh bat ka Sikkim kane kun persya ya ke Nagaland kumba philai ka ski menta ka de ski ka sedang jong ka tournament jong ki first senior women's interstate T20 tournament ka bla penlong ya kane da ka North East Cricket Development Council but kumash pentep yapi kane ka North East Development Cricket Council ka de hi bla sedang nadu ki por ki ba wara ini rutli ki jela cricket ki ban yasnokti kum kane ka ski ka penlong ya ka interstate friendship tournament ka ba kuntup nadu ka Sikkim ka Arunachal Pradesh nangta ka Manipur ka Mizoram ka Nagaland but kumju ka jila Meghalaya jungi but kane hi kumash pentep ki convener ke dei i Sir Nefirio co convener ide i Sir Naba Bhattacharjee bade president jo ka Meghalaya Cricket Association te kumash pentep ni laibu ya ki jakasa namta kini ki jela ki bon lakai hapo Richard Ski hapo Orchid hapo Sylvanus resort nang tade hapo Bisdale Homesning nang tade hapo Nongpo hapo Palm Hotel te ni laibu hadu nrungut ki license officer ki ba la man pej kmi ya ka junor kam jo kini ki boro kini ki junor kam jo kini ki jela thei lakai haju kapor ngaso ban ai kuble ya kino snong jongka ne ka snong nongkra kamsning ki blai snok ti nadu ka pasdang hadu kane bamta bat hadu ka bakot ru bat khamtam ru ya kino snong jong snong nongpo ki blawan ban sakhi ban pe ban ai mirse mi ni ki thei samla ki bela kai ne kapor bat kumju ru ya kini ki district ka jungi blolong donbok bangi layo ban host ya kane ka tournament banikong hane hapo ka dong ka than ka jungi kabade hangne hapo nongpo